Chaine mis mé go duine sgrìobhadh as a Gaelic ag go bhfuil tàlant mar bhí Iain Mac a Ghobhainn son sgrìobhadh sgeulachdan goirid go háirit. Man bhí a clúchli upper ancient bhí gninne. I gíise sgeulach atar na loinighin. Agus gléirtí gon an chánan a bheith chollachrí bardach gynna bhí na bardach. Cánan a bheith cúrís is sgeulach char a fachgal amacha áte. Agus mar is mótha mé a bhí lévig an is sgeulach an sin a bhí dainach ag nó bheach go tàlant sóirite ag Iain Mac a Ghobhainn na a bheith sgrìobhadh sgeulach an goirid. Gléirtí cem is féineach ag le sgeulach an Iain Mac a Ghobhainn. Go bhfuil a gís gain rudigin mar Jane Hain. A bharach go bhí gís sgeulach me dhéon character an eile. Harút a sinne tógáil amachchas a sgeulach I gís rudigin mar Jane Hain. Chanéile tordgain toiseach mian agus deireg. Man hút mi hacan I lévig atar na loinighin. Agus sinna rutan há sinna lévig atar na loinighin stócha rutan is eintinige a haun me dhéana sgeulachgan.